yabeta centenary celebrations na atirari wenka araimbiritwe ne atongeria mwanya ikorari na mujumbe wa gichigo kiu uria uraba gwete ugeni Dr. Shadrack Mwiti abunge ba kaunti ya Meru na arari na mubunge wa Mwekuru Karambu Kailemia na arari na mubunge wa Koroto Dorothy Ikiara kaunti ya Tharaka Nithi na arari ya mubunge wa Mwekuru Susan Mwendu na arari ya mubunge wa Maraka Reke Mbiuki na arari kinya na senator Nyutu kuma na arari wa Murang'a na atongeria bara bangi arari na bone amwe na uria wari waziri Mithika Linturi na uria uri governor kaunti ya Meru Kiraitu Murungi na ibarariririe mantu mwanya Kiraitu aromba Meru bagite atia ndiba taragwe twanyene twankathi chieguru thirikari ne Kenya na ndite gwitwa Kenya Kwanza broad based thirikari ne broad based na kiuga kinya bara ba tari gukeja gutwika kagita kao ga kuthira mbere maibatige kurito twanyene tu bara kagita kao gatathira na bara ba kagita kao gakathiri twanya muntu gwatwika kagita kao ga kuthira kanya kau kauma gachokwe me twanya tura tunenkana ero na regional balancing andike ja kuthira Mumiru rari kanyene kau na igita ria weri kuthira ikucho igachokerwa Mumiru kana kanenkero muntu okungi nako kangi ka Mumiru guchokia kau igagite atia tutomba kumaniria twanya tu twingi orimwe antu abuchokia gutwika no Mumiru jonge NCIC ya kalire ene ya Mzalendo na ndi na Reverend Kobia Dr. Mzalendo Kibunja na ndi na Reverend Kobia akaraje kaene ya Meru haki lakini no uge ate kethora tugwita Mzalendo Kibunja ri twatwira Mumiru ngi kanyana kana mtungi Tharaka Nithi no na kanyana just an example na ichoke neo kinya ajokoria mtu Jalentu ria kurita waziri ri bara bange baritanirwa abo ba Moses kuri go bate kugwe bochoka mirango enyuma bakama advice akoria Lentu ri nywa ate advice na uga Meru ikeja kuendelea uu na uga kwina twanya tu twingi twa Meru bara betete kagita kao twanyene tu twankathi chieguru thirikari negetete kuthira bakarega tukarega uchokerwa Meru Meru bakaura mapu ne Kenya na aromba kugite atia Meru bachoka achoka gachagua ne araumirire atongeria ba Mount Kenya babethe uga kwiba bagwita iko bagwita kumuura kinyantere ingi cia nthiguru iji na mbere mwingi na kuura na bari bongwa na choka uga ibabwirite kugwata nthoni no twatongeria bantere wingi utigwa mutongerio kwa wake muura mbere mwingi nya bakethero bena mantu na nenkanire example uga Kalonzo Musyoka tentu kubura nara ikamba na choka uga nara Kisumu tentu kuarira Morondi Kalenjin tentu kubua Ruto lakini byo bohete kutuburira bukaturo ano kwina uigagua hi ai miari ya Kimani Ichung'wa gwetaga ro na Kimani Ichung'wa no uritaga urigwa Kimani Ichung'wa no arathimite na atongeria bara barare ukinya bo bamugwata mbaru Takareke Mbiuki amugwata mbaru muno akiuga uno mutongeria twino Mount Kenya nawe kinya we no Senator Nyutu auga kinya bo atongeria ba ODM babwirite kwa Deputy President Rigathi Gachagua heshima kweli na Raila nero ere antu bawe kinya thori bareta itiro thirikari-ini baneke heshima banenkere Gachagua heshima ria yake bakejo mwagire heshima nuntu aba mwithirite uita Kambanja Kambanja imbi Kambanja thero ari Mwekuru ria mukuru ntu no bwamba no enja no bwa kwamba menye ikwambiria ambire muchiu kabisa kwamba no wejiria bwamba bwambiria muchi na ndi nyoka gurira Mwekuru baire bathatu urano wakambanja urano wekambanja no ndiro Mwekuru baire kana bathatu ejage ya uge njeu nkurukie Kambanja kweli wauma Kambanja menya nkikwe kwanze karikie kunorega gwana na mengerere una ndo alikia kuma moto mungerere riu ambere kawiko Kambanja bange bakathingata no ure mengerere kwina muriku kwina mauna nda bawera Gachagua no Kambanja ko bakagitata bakamwe ibamwe gitio atubathikirie tuigwa ria atongeria bo baraugire mikomboni. I want to ask our young leaders to be measured when they speak about their community wakiwa nje kwa wageni. Hata kama iko shida nyumbani, hiyo ni mambo ya kupeleka nje. Please be like other communities.
I've never heard watu ya huko Luo wakitukana Raila. Sijasikia Mkalenjin hata mmoja akitukana William Ruto. Sijasikia Mkamba hata mmoja akitukana Kalonzo. Hapa kwetu tu ndio watu wanadanganywa kutukana kiongozi wao. It is only here. Baba Raila Amolo Odinga to take charge, to tell Junet Mohammed, to tell Gladys Wanga they must respect the deputy president. Sisi tumewasongea wakaingia kwa serikali, lazima waheshimu bibi wa kwanza katika ndoa hii. Kwa watu wa hii area hii yetu yote tuko na kiongozi anaitwa the deputy president Rigathi Gachagua. Tumuunga mkono pamoja, because even before you mtu utwikaga weende mbele wenda antu bange kana tisa sawa. Kwa hivyo hata sisi tukiwa watu wa hii mlima ni lazima tuunge Rigathi Gachagua mkono, aendelee kutuongoza na yeye azunguke hii Kenya yote, afanye urafiki na wale watu wengine wote. Naona tumekuwa na viongozi wengi kwa serikali, Mheshimiwa Rinturi, wengine tunaona wamerudishwa tena, akina Kuria si mlifukuzwa kwa serikali na Kuria, na wengine tunaona wameingia kwa mlango wa nyuma, sasa wao ni advisor kwa president. Sasa Rinturi anaweza kuwa advisor. Rinturi mtoto wetu alifanya kazi vile inatakikana. But CS, I want to encourage you. There is always the God of a second chance. Yeah? Na kuna wengine ambao wanaenda nyumbani. We have very many CEOs ambao wanaenda nyumbani wakati huu. Au wakienda nyumbani na tushirikishwe wengine, hii Meru itapotea. Wa Meru tuko expectant. We expect a lot of appointments na watu wote waangaliwe site. Gereza kwa datera. Hata Rinturi anaweza kuwa ni Gaisa. Kuna masio wanatolewa. Bas, actually Kiraito Murungi akajukiritie rwaria ruu rwawe ajukiritie ara gikundi kia Imenti Development Forum kiratigirire nontu iko kiambiritie rwaria ruu rwa kuuria atia na atia antu beta bakigita atia bakiritagwa thirikari ne Kenya Kwanza bakuma Meru na muno muno bakuma Ntereire Chementi kweli nontu kejo tara kwambiririe na DCI Kinoti DCI Kinoti thirikari igutonya uria Kenya Kwanza no ule mbere muntu mbere kulingwa kiongo ka aritwa na kinyake thero itwererwa kari sign twererwa kari sign akini ruto kabera bera gagwitira au owengo na kanywa kawe iketo minderere Kinoti no au iketo mierere Kinoti no mwankae ende owa ko gitere atia ko igwo mwirirete teka Kinoti ya resignere agerio kangaya lakini gwo umire ibo ari boko gitatia bokuma kinya Jafet Kome ule orari Inspector General Polisi kinywe no rogono no jaruro kuga atia karari signire na wategero kona bone antu bairite bibi nene mbio ya Meru thirikari-ini yes kwina muntu wari CEO wa Kenya Women Trust Fund etagwo Mwirigi kinywenda kuritwo u nyakanya kawe gatathiri wang'ang'ana koti gwe endelea na koto ndare okura kini koto nda na akithiuruka gwa akienda kugitata akienda kuritwa aya ukeja gutegera ukethira kinya muntu gwitwa Charles Ringera na muntu wewe Helb CEO wa Helb na kuri na kinya CEO ungi okuma Ntere Chemeru ndikwenda kumugweta rietwa no nontu mantu jomba kugwetwa jakathuka bau bo baire bari iria Catholic bauga moyo juri mbio iririro ira bomba kuririra jugeta gicama jugeta gikenero na bokomba korega kuririra jugeta mbio gicamariro itagwa na gichunku pagatori ko CEO bau baire na bari pagatori nontu bo baire bari on compulsory leave aya ichoke kinyamethika Linturi tu mu barabara aritero thirikari neu na kwinongi wari government printer wetagwo Mwenda Njoka nwena itire kinywena ariterwe andi ugategera
ne antu baba ingi muno bakuma Meru bakuritwa thirikari na kwi bara nabo bakubethairwa bena kanya gakuona gakunenkerwa na gwatuika mbuga inyi ibo bakuona ni ibo babwirite kunenkerwa nkurukie bangi bonthe bara bagukenda kana bara barombete kanya kau na bakarega kunenkerwa ko kweli ya gitikia director general ke ari Mumiru no ari ajoki no ari ajokie kiaringirwe iguru kiagarurirwa na antu baba wata peja baskumira mwanka gwatuika Mumiru uria akwebaeberuo agutekatekwa gwachine kwa u gwachine kwa wata okuma bo western anahara hara kuri na kinya kanya kangi ka deputy governor of Central Bank kwina Mumiru ina kanya ga kunenkerwa ko lakini gate kunenkanirwa sheria irio ni kuikanenkanirwa thirikari ne iri kwambiria mutaratara jwa guchwana umba kunenkerwa ko lakini bagukinya ugu atuika Mumiru no wina kanya kara kanene ga kunenkerwa mantu jakirirwo uriku mantu jakirirwo u kuri na kinya bangi nabo gutuika kinyethero baterambanirwa nabo kinya wiwa makitwa bakwambanirwa nabo baritwa na Mumiru ungi uri uriterwo no ekinywe kwina MD wa Kenya Ri ari MD o Kenya Ri etagwa Jadia murungi mwarania kinywe na agitere atia na ariterwe skumana kotini daiji tukwaria wina bangi bateraritwa lakini wiwa makitwa beja kugitatia kuritwa badaye kuritwa na bonde mantu jau jabanga wa thirikari ne antu bare akui na nene bau be thirikari ne bakau akanya kara gakariri kabete tujukie tutunya kabete tunenkerengania na bachoka bakira bakona je kantu baba kabete nya bukamurito uteke bomba kudiria ukinya tu Meru turi Meru tuina makosa ja kwithirwa kinya rire antu betu bari ngwa baito itene bibi nene tutiharagia ikenda nandi tutegera thine ewire yonthe na kira itu au kuigwa ke ariria utere igwa anywe mine buga tatu tathikiria rwaria rwa runde lakini kirwaria rwa runde auga atia kinywe aria mantu jau nontu ijara kuthikiria ngiraundi jara ja kwarua ngiraundi yo bara bajambiriti gikundi kiu kuigwa tugita Imenti Development Forum igyo kiambiritie rwaria ru no ubwatarithia antu menya riu utarirwa gutariro ing'ania tinte tuche gutinda kwirwa atia tinte tuche uwero ing'ania uwo kona o ukama na hitu kwaria kuri na ite bibingi kinya byo biitite kugita atia birari na Meru betite kuthiria kagita kao kajuju ombudsman kagita kao agetite kugita atia kuthira kagutuika ombudsman Martha Koome kinywe uthiraigwa kwiwa bo mwatata thai bakwendeberwa kwina petition ikitwe kwa Judicial Service Commission ikienda kumurita ta Chief Justice o Kenya nukuona bo bonde ne Meru kweli bo bonde ne Meru tutara kwa muguju kiraitwe na jukama na atwire ibo gagikundi kia Imenti Development Forum nuntu bakwambiria rwaria ru ruija rwa gwatwa ne anene tabakira itu bakira ja bagacagua nuntu nandi gituma kira bararinga gikwambiria gukinyira anene na ngombe uteke bwirite kwithirwa baraba bwirite kwithirwa be mita inya nkuruki ne atongeria ja bara bathuri akura nuntu ibo representative bantu lakini nabo bakagwatwa imasupule kanywari kabo kauga butearia bakagwatwa imasupule rume gwatuika batiru kurema kwaria menyo kiugiaga no gwatagwo imasupule wina wiru bwa kugia lakini kuguru ikugwatwo imasupule tumba kugia bomba kwithirwa atongeria betu bara bathuri akura gwa kinya mantu ne jau kaba gwatagwo imasupule rume na ndibwo bute gwatwo imasupule ri butearia ko twire wagenya kwitika Imenti Development Forum nuntu bakugita atia nuntu bakuija nuntu bu nantu na nya Biblia ni uga atia mwathani na uga atia antu bakwa bari uri kwaga umenyo ko kinya Meru no ba uri kwaga umenyo ko babage umenyo bo mantu jora jokarika bauma nabu ibatethetie muno kinya atongeria na ndija bakire itu bakwambiria kujukia ontu buria na ndi bara bathuri akure bo babwirite tiginya kubujukia ki kubujukia bu bakaroka ira rukiri bagatinda ira muthenya kinya utuko bakakarabu nuntu ne bathuri ne antu
babarairia iri ukaigua antu bonthe bakiaria bakichiariria bari bongwa direct kwi mutongeria representative wao mami utegwita ngugi ore bwirite kugitata gwitwa na kinya antu bongwa bakabanga kabachiaririe bagachiariria kanini ugo uri representative wao ubwirite kwithirwo wondokete mwanko gwatoimweu watukanga mumero kubariria bagikinya kuga atiri we tukono kwaria muno no gakethirwo bati ukuigua katugutethie lakini ekethirwo nukiri na antu bakuigua kwaria kwina kathina no irukirite ngugeku ko gatuge ibwega na mantu dau ijatagero na mero bumenya atiri bareka kuringa etuma ana bari bakaitwa iteni bonde na batichokua na migongo erengi ikaritie thirikari ne na kanywa na vitisho ODM na ndedi wakethirwo ibukwenda tu support Ruto batu ni ite tukwenda thirikari no turona ngatheti cha narua ni kuga ni ite tukwenda already banenkerite bitano ya mawaziri kirite 22 banenkeri bita already 17 biti yereri kugonge banenkeri bitano bale ODM ake na ndeba kuwe banenkero bingi bya ma PS na nene ba kambuni na ngugi uchi ankathe chegoro thirikari ne kenda ba support Ruto 27 mbere Ruto eja kwambiria kugeta bora beja kwambiria umukobera andu ria 2027 agutule abatu twamuringirire 2022 ati aturea bake mbere beja umugambia ni untu ba 2027 tu twamukobithirie ria 2022 teto tubwirite kwithirwa twira handu ra nyankuruki batu menya itwe batu tutijite kumwira twamusupport ona giti atwamusupport ona giti ku ni randu ri twambe aturi mbere na nde ambiria gukobithia bara bakugita hatia bara nabo bakwenda gukobithwa kenda bejo muri ande bene 2027 na boendelea gukiro ugu menyite biu bikaju kwa binenkaniro gwira gwa kinya kana karaka kurira no karumwirio na tiko kena mpara nkorukia karaka kiri kweli ite biomba kwithiro itu tubienda na itu inya twina bika inkurukia bau bakuringe etuma nkurukia etu lakini nontu itu kiri irio bire bigatawa karaka nae karaka kurira gakarumwe kenda gakira na kau gakiri nako gakerwo igetere bie bwega lakini karaka kurira na gatena mpara ithau kerinderwa kinya nkara mutherene no kuona muthere jukiuga jo haya igakurira nkara na gatena mpara nkurukia karaka kiri na ndeginya tue tutekuga twa ithetha tutekuga twa inyonyi lakini itutigiokira mono twakarirwa tutige kubua mono kwa antu bakwa bakabete bauga bamwe kurwo bui muno lakini kaba uga kubua muno gutigitite ate tikwega ciaro kwaro akubua muno aunika nkunguro bas gutia turemorando aya Betawa Mandarina Moritani kuma Best Kenya College indaja kwaria na nthuki mbithi nuntu ikiroto kirekira mwana umwithi kwigwena maisha mega ende imbio kurutha ikingo kinyaniria kiroto giaku kuri na antu mithemba ithatu mwanya kwina bara berigagiria ende utibio baruthaga kwina bara betagiria